Dakle, evo, nakon cijelog dana traženja ljudi po Zagrebu da nam objasne i da li znaju šta je to stand-up komedija, odnosno znaju li šta je to stand-up komedija, napokon se nalazi sa svojim kolegama stand-up komičarima, s moje lijeve strane nalazi se Domagoj. Bog Domagoj. Bok. Bog. Bog Aleks. Bog. Bog. Evo, ljudi su mi svako razne stvari govorili za stand-up. Možeš ti, molite, sad ljudima objasniti šta je to stand-up komedija? Stand-up komedija je recimo nekakav podžanr same komedije i kažu da je najteža izvođačka cijelina. A zašto? Pa zato jer najviše sami smo tamo, imamo samo mikrofon, nema ništa osim nas i zapravo sve što izvođamo pišemo sami, znači sve autorski i osim toga to je samo po sebi najteže, znači napisati sami i izvesti to. Mislim da je smiješno. Da je smiješno. Dobro. Evo, Domagoj, šta je za tebe stand-up komedija? Pa dobro, isto to, samo što ja to još izvodim stand-up izvodim pjevajući i gol, tako da je kod mene trostruko teže nego prosječnom izvođaču. Ne počnem gol, nego se skidam naravno, tako da uklopio sam u stand-up pjevanje. 3S imaš. Da, striptease, stand-up i singing, da, odnosno 1P i 2S. Dobro. A tebi je to svojevrsno i, odnosno, terapija kao neka, jel? Da, ovo je moja poruka moje bivše psihijatrici, mislite da ste jedini, ima još 500 ljudi koji to hoće slušati. Dobro, hvala vam puno. Uglavnom, evo, ljudi, samo da vas obavijestimo da 10. do 12.9. ako vidite slučajno ove letke po gradu, slobodno ih uzmite, nisu krediti, makar Domagoj. Ne, ja bez problema posudim novce, nije uopće problem, kamata je samo 120%, crna lista nije bitna, dobro, tu i tamo ćemo koju nogu slomiti ako ne doći na vrijeme isplata, ali crna lista fakat nije bitna. Odlično. Aleks, imaš još šta za kraj za reći prije nego završimo ovo? Drago mi je što se mogu noževi ove godine unositi. A da, ipak organiziramo ovo, nakon 5 godina rada organiziramo sami i prednost toga je? Da možemo noževe, da me više ne pregledavaju na ulazu, nego sad u backstage direktno idemo i možemo noževe i to me jako oduševljava. Odlično, i alkohol će sigurno biti za sve vas. Uglavnom, evo ljudi, slobodno nam dođite. Ako ništa drugo, festival u Ljubljani je prošle godine imao preko 2000 ljudi, ove godine preko 3000 ljudi, a imaju 3 puta manje stanovnika nego u Zagrebu, tako da Zagrebčani, mi smo spremni za prvi festival, nadamo se vi, dođite nas i podržite nas. Punch prvi put u Zagrebu. Kako ćemo ne guziti? Ne guzit ćemo nekoga, sigurno.